Theophilus Anani, so the best media school in Ghana there, and a too much multimedia college. If we say about equipment, apapa, a chair for a quadruple awardisium, any air conditioned room there, about media law, advertising, camera handling, and marketing there. And then a location of Abeka Park Junction. Fanamba ne boise na wankasa frɛ na obi andada ma na me mo bi kasa me frama wankasa frɛ abati diri Abusiafo amema obibia akwaba ede ebatu magin HSO na sabre ye ni ekokopi mu ewo eye the Upper East region na ye kromafo a womo ewo eye boko ye de ensimbi aba betu womo anim achese ye womo enter ade a womo ehye womo ahofama no isi ame no wo kase ede ye ya bane womo ewo ehun se ye ma womo kwan ema womo enhibim botaye eni de nti ama empenifo etusa anamu we nyina na ewusia ye de emu enchemu eba ababesomo na ye do ensem no emu esukono mamonim eye boko se nyaka eye boko nko ade mamonim nyoma efri wonom ede aba entokwa ama ne homene so basabasa ya esi ewo ho mintime wanse anam so amachese nyoma bebre age eye ensem a entokwa yi anase sa basabasa ye no ye ade bia eta ekoso pa ewo empotemo wonum a womo ehwe na womo eka na susu ni nyina mu no ekwa enkonkosi aka na sabra me ne wo eka sai ede woma abane eye bokofo te ma womo enche womo smoke ni ebi mu ai meche batakarino enya de se womo ebetimi ahye eye ebi ma ya bane womo ewo hu na womo botaye anase womo enyina so enunte nam so ama the Upper East Regional Coordinating Council abane womo from wearing eye the smoke no enyina eye se womo ejina eye eno so prevent eye criminals any ebi mu nsusu no womo etna sem de ye atade na na say smoke no edi eye bonefosam no womo ehwe na womo timi ayeden eje etu ase ede efi woman no emu esanso womo chima say de atade na esu esi efa etie no na emu eduro no esi etie no wobi edi to ehye ne ho wobi ede eye ammunition bi ehye ne ho a eye den so obetimi identify se nipa sumasi we wahehye ne ho anase nipa obenti we wahehye eye ne ho ena ebiemu enso se mmemu ane mranti wano kokwaje ye etu aboba duro ne de keka ho se yebo utu a enka ho a dodo na ata de wo mo enta ade no eneko ekokokwaje enti ubehu no abranti bi a na cheso wo hye batakari no onam se wakwakọ bin ne ho a wonim se yesi yebo ne tu a enka nti no wona ma na wo print tokwa ubehu no wakoka we na wakoka we na afi ede ntokwa mentime ho ase pinchi na ekoso ewo ehonum enti eno na nam so ema eye reset form eteki ye womo emergency meeting na womo ekoye no omado ekobenkromo kwa asese die ebeya the wearing of smoke ewo Bokun Township no any ebiemu nso it environment no womo enhwe na womo enye de enjoy ever ehwe because eno nam so ebema womo so se ebebre bonefosema ekoso ewo honum no ayeden ase na anam so etimi aboan so ama ye womo na muntu any ebiemu nso no ewudie ne de keka ho a ekoso ewo honum no etom etimi ayeden etwa na ma dodo na ensem no ebebeto abonte say womo ejais abatakari no ehye so mususu se enne nam so emenkrofo edisutu etuo ne de keka ho no ebinum ebusa sm debio enye eno ene ba besi obi ana adwimu boni wona adwimu ana se esum bi ewo ni tirimu enye eno ne besi ne kwan se ojai de woyen wobeye se obetu sa na mo na wobetu ebitimi hye coat ensusu na wodi boni wo hye coat ensusu na chese etuo ehye eye no enti emfa won obi a waye wasi na adwimpi se wo bedi boni wobebo kro no anaso wo de bibi boni bi ebeye de ebehye no fine o mu se batakari no wo mo ehye ye ekata nyoma bebre so ebeye den se wo behunu se nipa sumasi ana wo bentin bibi sei ewo ne ho anasa na monto bi sei e na wo ye de wo bebetuo na wa ma wo so ada eye wo ho eso na enso so ye hwe eye nkrankodua yi mu ni wiase afanane ne kokoso a wo bi wo hono ma wa dress so simple cute enso na etuo hye ne ho
would obedu boni a obedu boni emfa ho ne dressing emfa ho ene ne appearance emfa ho ne how a obeye ne ho ede ebeba enu nti omo ne se enye no ena ebetu boni fosem no aye de ase anase ebema nyoma ekoso na so omo ne se criminals ne ebiemu nsusu no ye ammunitions a wo de show mo ne nya no ena bema wo mo atimi eyi wo ho ede afim ti sa mra na wo mo de aba ne de emfa eye nsusu aso papa bia emma because enye batakari no na sori a wo ye de wotutu eye nipa da sani no enti se mo ba ne se nipa ne nche batakari a eye de atade obehye no so obe tenase strategize ehunu ekwan obefa so wo de eye etuo anase bibi ebehye ne ho a wo bi ehunu enti ye ba ne eye smoke ewo eye blokono enye no ene besesa eye bibi because etuo a enye batakari no ena eye de etutuo no ena se obi betwese kan de edi ewu a enye batakari no na ya na etwese kan de di ewu ena se bonifosem bi koso a enye batakari no na nante ekokoyesa na emom eye nipa na sha atade ne enti se nipa na adwumu ye bone a enya de ese wo hye eye atade fita krampo na adwumu ebetimi aye fita eye sum a eye sum eye tumwa eye tum eye bone a eye bone enti de omo ye ne de omo ne se emfa ensakraye bia enye den emba enam so amampanifo ede omo nsem no atujo omo ne se empanifo wo bibi ye na se omo anomonto bi etu a omo mpe eye kwan foforo eso na we de omo ne se aye directional womo etu ede afa ene enwoma ba bia womo epai ede afa no de emfa ensisaye bia enye den emba na emom bekoso krampa manipa no obeda no ho so wo pia obehunu ha wa obeyi ye ne nneoma a wo ma obi ehunu because wo hu sesese mani aba eye batakari no so anasa smoke no eso enu nti ene wo ko abonti a obe make sure so okay sese we no mani wo ho dia ene we dia wo mani enko because coat anasa suit obi betimi ahye ye wo pocket ewo inside a eno so no obi edi bibi hye ho no ma enya de se obehu nti eno so enti so wo mo ban ne eye eno de ene mo nhwe so hunu se yes suit so won behwe mama ban because ebinum she suit e de bokro no ebinum she suit e de diewu ebinum she suit e de ye nyoma ense emphasis wo mana monto a wo mu etu ni de emfa so de bia ema na emuma de wo how crampo e na besan abre eye wo manfo no enam eye ban ne kafi crampo mo sanso e de aka eye ehu ebusuafo wo hwe ban aya ban ne eye bokofo ene ebiem nso wo ma omo wo eye empotem wo no se ye ma wo mo enhye eye smoke no eye ne kwan so ebeboa anase ema wagyenchwe no fabra ebebeto your comment section na like your videos na share on all the social media platforms as media ene ekwia sikapa maka. What's your favorite food here? Fried rice. Fried rice. If you want to eat any food, you have to come to Oseko Munyani Park. You can come and have a taste of their food. It's very nice. I always come here. This is like my 10th time of coming here. Local dish said Biani Bia, Biani Pabediti. Wow, Namna. Wele, your my dear Bibi and MBA. I had a 7 up here, Bedidi, a cup viral. I would order Johnny. You are bringing it right there at your doorstep. And see a Johnny pay fee. Namu Johnny Park. Now, Hannah Johnny Papa walk. You were easily gone. Boundary Road. Opposite the self-filling station.